دما خوش ببینرین هیجا ایرو 27 سبات 2023 روزان روزا دوشمی بویا روی شدنی هری سرکه و هری بالکش یل سرانسری جهان رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بکن. بله جاره کنن دما خوش ببینرین هیجا ام ایرو جج باکوری کردستانی دست پی بکن لملت یا باکوری کردستانی جاره کردن ارتش بیکهات جبر ارتجا به پلیا 5.6 کسی که جیانا خوش دست دا و 22 آواهی هلوشان لسم سوریا باکوری کردستانی جی جبر خمساریا رژیما دستلاتی مترسیان خوشی را پنجشیر درکتیا پیش تاوی هموه شاریان جی برپرس لهمبری ویه شاریه خمسارن. لکردستان محاسبات به اردهجی در باسته هینا برینن اردهجان ناونداوی مراش نهاتن پیچان و جاری المالاتی اردهج بیکات جبر اردهج آواهی هلوشیان سروکاتیا ریوبریا روشالزگین و افت آفاد راگهاند کو به دماهریمی ساعت 12 و 4 دقیقه ده بیکاتیه اردهج به 6.96 کیلومتری لبن ارده پیکات. انستیتویا لیکولین اردهج و راساتخانه کاندیلی جی دیار کر که مزناهی اردهج 5.6 پلبو. باجارن لدردور جی به اردهج حسیان. جبر اردهج کسی که جانا خوش دستا 65 کس جیبرین داربون. باندورا اردهج بود سدما 22 آواهی جی هلوشن. لگوری دانه انداوی ده اردهج ده حتانها جمارا کسین جیانا خوش دستاین 44,374. به درباسبونا روژیر ایدی ویرانیا اردهج آشش سبات یاناون داقه لمارش بو هنزیده تر خویاده ده انجام اردهج ده لسمسوره در دورا 30,521 آواهی ایدی کسک نمادکاره تیده بحوه. مولوزن باجار لرخ روباران تین خالی کرن و گرین نازن چه پشتی را کرنا گاولان لباجار توزک زیده چه دبه و خطر یک مازن لسر تندرستیا گل چه دیگه. لسمسوره هری زیده آواهی لناوندا باجار هلوشیان. یک جه پرسکریگن هری نازن این باجار جی عورن توزه ین پشتی را کرنا گاولان لباجار درد کهونن. ده همان دمه ده سری ده ابسست گله گازن ریل بر پنچشی ودکن این وکه رادون جی تولی هوای دبن. دما او هوا دمکی دریج دیکشاندن جی ریل بر پنچشی را پشکه ودکه. به هلوستیا رژیما دستلات یال پیشبری مخدورین اردهجه به چالاکین جدا دی شرمزار کرن. آلیگرین تیما بشیکتاش آنگو بجکه جبازاروکن مخدوران به هزاران لیستوک آویتن استادیوما فوتبوله. بله سازین دولتی یینکو شف رژیما ترکیه اردوغان به سری وان سون دخوار چاوا چادر او خارم فروتن سازین آلیکاری درکتولی سروک کمالیا احباب هالوک لونت راگاند کو قزلای خورک جی فروتیا وان دما اویک حتی پروتستو کرنجی نیزی 200 کز جالی پولیسین اردوغان و حتی منجاف کرن. هم وقتی روشا کامباخیا هی هلوست و تماشا کرنا رژیم دستلات یا جبو ارتش جی جاراkedin derket beş. Amacıyla gereken tedbirleri aldık. Ama terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi günde yaklaşık
2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Saziyên dewletên ser û komarê AKP'yî Recep Tayyip Erdoğan bi serê wan sûn dixwar çadir firotina xêrxwazan. Serokê Komelê Ahbabê bû mêvanê bernameya Fox TV. Burada da aynısını yapmaya çalıştık. Dedik ki biz geride duralım. Şu anda enkazdan... Levent ê pirsên têkildarê kûnên ku Kızılay firotine Komeleyê wan bersivandin, ragihand ku Kızılay xurek jî firotine wan. Çadır kentimizi kuruyoruz. Sabah Levent têkildarê konan wiha axivî. Me ji kûnên ku me kirîn 2005 ji Kızılayê kirîn. Me roja duyemîn ku nedîtin. Çadırlar 11 bin lira, sen 22 bin lira. Yapmayın ya, yapmayın. Em bi çend hevalên xwe re bi şev derdikevin. Min wê demê ku nedîtin, gon tune ne. Hevalan li ser malperên înternetê dîtine ku Kızılay konan difiroşe. Odeya dermansazan jî kiriye. Ev ji bo ku îxracatê hatine çêkirin, ji bo şert û mercên navnetewî guncavin. Tê zanîn ku Kızılay konan difiroşe. Lê wê keliyê ez vê qet nafikirim. Mirov diqerisin. Bir dakika önemli. Ben önce satın alırım. Ha, Kızılay Kurumu yönetim kararı alır. Der ki ya biz bunları... Ez nefikirim ku Kızılayê an me bi 19,000 kirîn konên Kızılayên bi 20,000. Ji bilê KDV û barkêşiyê. Almadığı bir genel kurul kararıyla aslında Li ser gotina Karagöz a qet nebe bila KDV nebûya Levent û Hagot. Di nava saziyên dewletê de ev nabe. Me ji Fransayê balafir kirî min ji bo stopa jê 200 eurodan dewletê. Divê têkildarê van qanûneke nû bêçêkirin. Li ser pirsa Karagöz a Kızılayê xurek firotewe. Levent ev bersivda. Me xurek kirî. Piştî bîsînava agahiyan İstanbulê xwepêşandanek pêk hat. Bi biryara rejîma faşîst nêzî 200 xwepêşander hatin binçavkirin. بلم دەربازی ڕەوشە لە ئۆکراینێ ببن شەری لە ئۆکراینێ ئێدی ساڵێک لە پێی خۆ هەشتیە روسیا کۆنترۆلکردنا لە ئۆکراینێ دخوازە کیەڤ ژی خاکە وڵاتیا بەرێژالیە مۆسکۆڤەیە هاتیە کۆنترۆل خستیە ئەرمانجا خۆ فەرمانداری هێزین بەژاهەیە ئۆکراینەیە ji bo hêzdayîna leşkeran serdana bajarê Bahmutê kir Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî jî dibêje aştî wê bi rizgarkirina herêma Krimê pêkwere. Li Okrayna şer di sala xwe ya yekem de ye. Şerê dijwar û rewşa heyî êdî hêza leşkeran kêm dike. Fermandarê hêzên bejayiyên Okraynayê Orgeneral Oleksandr Stanislavovich Syrskî dawiya hefteyê serdana Bahmutê ya dibin dorpêçê de kir. По-перше, я хочу сказати вам, Di serdanê de bi leşkerên ku bajar û gundên derdorê diparêzin re axivî. Sererkaniya Okraynayê di daxuyaniya xwe ya Telegramê de wiha got. тому і використовують цих зеків. General Oleksandr Syrskî serdana bajarê Bahmutê kir. Li raveyên fermandaran ên derbarê mijarên lezgîn de guhdarî kir û ji wan re alîkariya plana çareseriyê kir, herwiha moralê leşkeran jî bilind kir. Ajansa Reutersê jî bi nûçeya xwe ya bi lêkolînerên leşkerî re amadekirî de dibêje ev yek dibe ku nîşaneyek ya di nava rojên pêş de hêzên Okrayna leşkeran bişîne herêmê ye. Nüfusa Bahmutê derdora heftê hezarî bû. Piştî şer niha li herêmê tenê 5,000 mane. Tevî ewqas êrişên dijwar jî artêşa Rûsya nekarî bajar kontrol bike. Biryara parastina hêzên Okrayna rê li ber serketina serokê Rûsya Vladimir Putin ya di salvegera yekemîn a şerê li Okraynayê de girt. Piştî ku grupa leşkerî ya taybet a Rûsî Wagner iddia kir ku gundê Barxîvka yê nêzîkî navenda bajêr kontrol kiriye, hêzên Okraynayê dest bi zincîre êrişên dijber kirin. Ev êriş hêzên Rûsî neçar kir ku paş te bikişin. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми завершуємо цей тиждень. Serokê Okraynayê Volodymyr Zelenskî diyar kir ku bi vegerandina Kirmê ji bin kontrola Rûsyayê wê şatî pêk were. Zelenskî têkildarî kontrolkirina Rûsya ji Kirmê ya berî 9 salan li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamek weşand. Zelenskî got:
êrişa Rûsyayê neh salberê ji Kirmê dest pê kir. Em ê bi vegerandina Kirmê aştiyê vegerînin. Ev deraxa me ye, gelê me. Em ê ala Ukraynayê vegerîn her qunçkekî Ukraynayê. Kirim dê azad bibe. Республіканської партії теж в Києві. Di vê navberê de Zelenskî bi Wezîrê Karê Derveyê Erebistana Siûdî Feysal bin Ferhan re hevdîtin kir. Serokê Ofîsa Serokkomariya Ukraynayê Andrei Yermak li ser medyaya civakî ragihand ku Erebistana Siûdî wê 400 milyon dolar alîkariya Ukraynayê bike. Розпочати свою заяву зі слів подяки. سوید یا به اصرار کو دربازی ناتویی به سری خواه لهمبر داوخوازین رژیما ترکیه ایدی دتاوینه پشت داخلانیان ریخستن اولکاریا نافخواهی یا سویدی بو چالکین گلی کورتین لولات جه ترکیه پیامین نرمکرین هات رژیما انقره راگان کو اوی نه آداره جبو اندامتیا سوید و فنلاندیه لسر ماسه رونن. Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu ragihand ku piştî şewtandina Qur'anê wan hevdîtinên endamtiya li gel Swêd û Finlandiya dabû rawestandin. Mevlût Çavuşoğlu li Enqereyê di civîna çapemeniyê ya hevpar a bi Wezîrê Karên Derve û Bazirganiyê yê Macaristan Peter Sijarto re civîneke çapemeniyê li darxist. Çavuşoğlu got. Civîna sêyemîn a daîmî ya mekanîzmaya hevbeş wê di nehê adarê de bê li darxistin. Bila herkes bibîne ku Swêd wazîfeyên xwe yên diwarên daîmî de bi cih nayîne. Bi taybetî me jê re got erê. Çavuşoğlu diyar kir ku mekanîzmeya ku behsa wê tê kirin ne muzekere ye û got. Ev mekanîzma ne ji bo endamtiya her du welatan e. Lê ji bo ku bibînin û fêm bikin ka mekanîzmeya ku bi Swêd û Finlandiyayê re hatiye îmzekirin pêk hatiye yan na. Wezîrê Tirk careke din diyar kir ku Swêd heta niha li gorî daxwazên wan tevgerek tam nekiriye. We stepped up after Russia's illegal annexation of Crimea. Beriyanha Sekreterê Giştî NATOyê Jens Stoltenberg jî gotibû. Armanc heta tîrmehê beşdarbûna Swêd û Finlanda ya bo NATOyê ye. Civîna NATO wê 11 û 12 tîrmehê li Lîtvanya pêk were. Swêd û Finlandiya hejdê gulana 2022yan dest ji polîtîkayên xwe yên bê alîtiyê berdan û serlêdana endamtiya NATOyê kirin. Ji bo ku Finlandiya û Swêd bibin endam, erêkirina sî welatên di nava NATOyê de pêwîst e. Ji derveyî Tirkiye yekane welatê ku erêkirina parlamentoyê nedaye endamtiya Finlanda û Swêdê ya NATOyê Macaristan e. Bo dabestê peyam dabû ku dengdana li parlamentoya Macaristanê dikare di nîvê duyemîn a adarê de were kirin. Rêxistina ewlekariya navxweyiya Swêd Sapo derbarê çalakiyên PKK yên li wî welatî de daxuyaniyek da. Alîkarê serokê rêxistinê ragihand ku hat destpîtkirin ku PKK ji Swêdê piştgiriyê dide çalakiyên terorê. Li Nablusê careke din rewş aloz bûye niştecihên İsraîlê êrişî avahiya Filistîniyan kirin û 3 kes birîndar bûn, 30 xanî jî hatin şewitandin. Artêşa İsraîlê jî piştî dijwarbûna pevçûnên li herêmê rêyên diçin Nablusê ku bi tevahî kirine nava dorpêçê de bi carekê de danegirtin. Li şerîa Rojava ya dibin kontrola İsraîlê de ye, şeniyên İsraîlê êrişî bajarokê Hawara yê li başûrê Nablusê kirin. Di êrişa guhat kirin de mal, kargeh û wesayet hatin şewtandin, gelek Filistînî birîndar bûn. Di daxuyaniya gojalî heyva sora Filistînê ve hate dayîn de hat gotin 3 kes birîndar bûne. Ji van kesek bi guleya rasterast birîndar bûye. Di daxuyaniya goha dayîn de hat diyarkirin got birîndar rakirin nexweşxaneyê. Di pevçûnên bigiştî li herêmê de
راگهاندن گو بتواهی 100 فلسطینی بریندار بونه. دی داخویانیه ده هروها هدیار کرن دستور نها داین گو آمبولانس وسایتن آگر ومراندنه بکوین هریمه. دومان و گازا روندکرج بو سدما گل کس بریندار ببن. پشتی پفچونین دجوار یین لهریمه ارتش اسرائیل پنگاوا گرتنا نابلسه یا لشریع روجاوا زیده کر. لگوری نوچه آژانسا نوچیان آفرمیا فلسطینه وافایه ارتش اسرائیل دو پشتی نیورو گرتنا خالین کنتروله یین هاوارا آوارته مربع و زاتارا و دریه بیت هایه یه لباشور نابلسه ده دومینه. هزین اسرائیلی بگرانی لحرم هاتم بجه کرن. نشتجهن جهوجی ایریشی باجارو که هاوارا اسیرا الکبلیا و بورینه کرن. برپرسی دوسیای نشتجهبونی عرببری فلسطینه یا لباکور شریع روجاوا حسان دوگلاس راگهاند گوتن شویدن نزی سیسد ایریش لدیجی باجاروکن لباشور نابلسه پیک هاتیه. دوگلاس دیار کرگو 30 خانی و 15 وسایط هاتنه شوتاندن. لمکسیکای داخوازین گوهرتنا ده پرگال هلبجارتنی ده بو سدما هر سال گل لپایتخت مکسیکو سیتی جی بیتری 100,000 کس کمبون خواپیشاندانن کوپیک هاتن ده برتک درکتن خواپیشاندیران گوتن اف هولدان گفیل دموکراسی دخوا او و وره واتیا وگرا سیستما بری سروک ولاد جی وان ایدایان ردیکه. قادم پایتخت مکسیکو سیتی بخوا پیشاندیران تجی بونه. بسلوگانا دست نده دنگی من به 100,000 کس لکولانان بون. قادا خوا پیشاندانه به تیری جمارا زده یا ولاتیا نکر. خوا پیشاندیر دبیجن حکومت اوبرادور دخوازه وکی بره بر رفورمان هلبجارتن کنترول بکه. سروک مکسیکا اندریس مانویل لوبز اوبرادور ادعاین درباره پرگالا هلبجارتن ده تینکرن رد کر. اوبرادور دبیجه انستوتیا هلبجارتن یعنی توی پرزده دراف خرج دکو گود. دوی فون جبو خزانان وره خرج کرن. پیشنومه قانونی سروک اوبرادور گو هفته بوری هات پجراندن و موچو فونین اوفیسن هلبجارتنین هرمی و پروردهی ولاتین گو ریوبرن و جاودریا ناوندین دنگدان دکن قد بکه. پیشنیار هر هاوی جزاین لدیجی نامزدین گولی چونین کامپانیای راکینن کم بکه. هلبجارتن لگوری ستاندارد نابنتویی لمکسیکای بوهانه. فینانسا کامپانیای قانونی همه به تواهی جهیل حکومت و با قانون تیورگرتن. جالیکی دن و انستوتیا نتوی یا هلبجارتنه ده همان دمه ده به درخستنا کارت ناسنامه دنگدر ین اولدار فرما هری برفره آناسنامه لولات و جاودریا پیواجوین دنگدانه لقنجیکن دور و پرجاران خطرناک ین ولات وظیفه داره. بله جارکتن خیالین جیانه که نو لنوا دریا سپی بداوی بون لپراوین کروت یین باجری ایتالیای کشتیه که کوچبران نوقیاوی بو 61 کسان جیانا خواه دزدان. لگوری چاپمنیا ایتالیایی تی ادعا کرن که ده کشتیه ده 205 کوچبر هبون کشتی 2 پارچه بون. حتی نها جنازه 61 کسی هاتیه دیتن تیگوتن 8 کس هاتن خلاص کرن. جبو کسین ونداجی خباتین لگرنی دوام دیکن. پارچین کشتی لپراوین باجری کروتونا ی ایتالیای هاتن دیتن. لگوری آگاهیان کسین ساخ کشتی جه ترکیه بریکتیه. ده کشتی ده دنابرا 180 حتی 200 کسی هبون. مترسیاویه که هیا کو جمارا مریان صدی در باز بکم. لگوری آگاهیین برپرساندایه دناوا کشتی ده 12 زاروک جی هبون. پرانیا کوچبران جه افغانستان، ایران و ولاتین دنبون. سروک وزیر ایتالیای جورجیا ملونی جی روشی به سیمساران و توانبار دکن.
بله بینرین هیجام لوردیگیجین داوی بولتنا خویا جهانی و دبیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشی ده هر شب